Kedorbar pelun ke Hendriu, jong ke senjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese kalong shisha ke Shidrhem, ha ke ki nongruai Pinrhem mensiem ha ke ni sengi. Kila ruai bat pinchong shit ki pai driunge jong balang Catholic makin syat bat lekmen ha ke kerteng uji sukres. Ha ke ni kedorbar pelun jong ke senjuk ki kentai balang Catholic Shillong Archdiocese ke bala penlong hapo nongpo parish. La sakhi ya kejingwan tu ki pai driunge jong ke balang Catholic kabla kot shadu san hajar tam ki belawan ban sakhi ya kini kejing le niam bat ban yeshim bentaru ha ke sakramen ha kini kesni la yo kejing terwa mas to Reverend Father Tabor Lingdo, Procurator and Administrator Shillong Archdiocese, ha ke jia donlang do Reverend Father Alfred L Nongbri, Spiritual Director, Father Anil Kala Lunel, Spiritual Director, Father Peter Imle, Parish Priest Nongpo, Father Michael Sun, Father Gabriel Jalong, Father Alnes Swashang. Hakajia donlang ki nong mikmat ka ribhoy ki bakentup nadu uba Melbourne im ka kong Magdalene S Maulong. Ba balajit rani bat ki wei ki nong mikmat jong ka thain ribhoy. Hakatiga sngi la yoru ya jing pen ko burom ya ki nong kam ki parim jong ka seng kentay Catholic ya ki father sister ki nong khot sngoba bala yoru bansam ki khusnam shiki nong job hakajia ko ba per bala deb ben penlong hakalaitarik. Kenisha kasi bakmen kenisha kasi bakrau habakum kisah keteh ila penyaluhan aniskan lalu menin itu kibala wasa lupa galon ijingikai galon program kibaper kibala banpensisto hajuyem kecapi apa yang pusat lebih halo kene kapor adben kabamani idon menta masya ku mpi ini ki tayo beradet na social di era mo ya di simet man hapon man kren ya ki sekretary orang kren ayu buat nabi kata dalam bumi jangan don kibalong kihemen jangan lesi bumi parah jangan social dia Nangkran you, nangsen you. Henry, ngakemau bagi bangkenta hari kapor adben, kapor jom kacingap. Bahan impek jaga juk ke bangkenta, ngim hakajuk ke bangingga syuk bangap, ngim hakajuk ke basket bahan, ke bangin cukak bangap. Keki bangikwa, ngini banyok no burbur. Nikwa menyo step yang pun kiki bakadi opor adben kapen kemau yani bagaji up kalong kabadongkam bakalong shirta jong kaji emjongi unong lep uhat up bau so umi bau kubau umi hadir sini dan sudah diexam koper sini kena Ihaban up, ya dari zon ke joki. Lesi, kebas kupu bah yang cingap. Model itu kilong kemi, ikan teh, ibapun, ibahaban ka, kihap kenai. Lalu banganakan ka, ya iru itre balik syajam joki bay. Imalah dikibai bangun syai. Bab meniru ikan pandai sekali, nama pandai, nama paniat, dan kejidir, kesensyar, yang kejidir mencuri. Sampai pada kejinoba, kejisno, kebanyakan abang ap, nisnotai, bagi nisnol Kali kejinoba, dioba, hakapor, bagi hakat yang lain. Ding hakan yang lain, kasi kita cokoban, kita bisa yang lain bercerong bahan di surga yang itu. Lalu rumyoshu, lalu yang doktor, lalu kerja jumpa konsyu, snow dengan snow high, kami kadang kita mau pergi kerja di suatu high sebenarnya. Apa kita berkah yang kujuti, desa tatap kendai yang kuat. Ibayi hasil pergi kisah syuk dan kisah setai, kau syuk kau ayat, yang syuk marway itu.
lecture solo long kaji small kaji small high mo small high small tinggal kulim rau yang berkebar umat pai tadi nak lagi berhamdan asyik malah mundur dosa kerja balik cek balik cek balik benar balik Islam mo bat kali kerja apa kebelan kabah balik kepenmi yang jenis ngopi kepenmi yang jenis ngodom mo dari apa yang jenis Jadi kita pun pai kelas apa kelas buki kelas dong orang pai ke orang pai ke Musa jadi belum berani cuy kapet nggak kenal lagi ini apa yang jenis